bwa nyuma ya Archbishop Kazimba Mugaru kusima emirimo y'obusabadikono obutugerezeho kuhikayo kureba ekiriyo nikikorwa oku tushanjira ababejumbira omu buhingi n'oburiisa okutungura ebyobwegyese hamwe n'ebyamagara okuhwera okutungura entunguuka y'ekanisa. Tugenda kukola documentary wabyonna tubikwata tubiwandiika naye ekimu kyemmambye olwo diocese endako zirina okuyigira other dioceses children's church. Aitujire kwikira omu busabadikono obwo bwa Kitagata tushanjire Archdeacon Venerable Canon Reverend Godfrey Bejura arikurambura famu y'ekanisa kandi egyo erimu ente zirikurenga 28 ahu buri kasheshe ekanisa neetunga sente zitari hansi y'emitwaro 10. So omwana guriyo nigukora omurimo muhango ntwine amasiko ngo mbere by'okwija ekanisa nzija kuba ziine entaasya y'omwani ahabw'okuba twine omuri Kitagata twine ebyoma by'okusa omwani bakagura clean tukugira ngo ntugurize omu musiri ntushoroma twanika tusa tuguza clean nk'abandi. Aha bukwatirine n'ebyobwegyese buri ishomero rya musingi gw'abakuristaayo muri Kitagata nirukora ebigezo by'obusabadikoni kandi bikumwa otireho n'okutaho school Sunday buri tamu. Omusande ekitiyo ntuza kukora mock eya akidikonare etibekanisiibwe obusabadikoni ogwo nigwo muringo gwa supportingire kya kandi natwera kutuhereza omuzi gwo kugamba n'abaziire mu nkiiko ziitu nayijazamu agamba nabo abahugura abahereza ebiteekateeko birungi byo kwombeka ishomero ry'itu. amashomero go musabadikono obwo kunanagambire secondary schools, farm institutes, technical schools, primary schools kurenga zona za murembe kandi za performinga je tutwagira kugira amashomero go kuburudingiramo abana bo kugwa no turiyo ntukuza abana holistically okuba modo tuzimbe kugwenera kunga kureka nshabana n'abakuristaayo abarabe bariyo mu project ejo nko makanisa gitu no mashomero gaitu nabo ko bantu barebekaje kandi umutoka basa kurebekaje otini byakubasa kunyerezo mbiri nko kuhinga ukagira ibyo kurya ukagira intasi atayi kugambira twina amaduka 5 kandi agakuturukiramo akasente akakutukwatiraho numureba project yitu yo kwombeka negendo mesho tuyikiromburisa bwa kasana aho busabadikono bw'uryo n'ubwombeka irwaro rya Kasana Church of Uganda Health Center ya kashatu irwaro ryahirwe Dr. Nicholas Mwebazeyi ow'ekitongole kya National Water and Sewage Corporation aho abantu barabe nibatunjira obuhereza bwa busha kunde yitu aha communities zitu ezo muri SHEEMA kugira ngo twinongaruke nyuma tuyambe communities nkito abashohire so neto atankeri irwaro rurimo bitande 20 harimo wodi y'abakazi harimo wodi y'abashija harimo wodi y'abana kandi hate cyinse ndakora ekintu tware kindi ni maternity ward nitwenda ngo n'irwaro yari yahwire ruza harevo ya kashatu base kandi nizarasaba akazi twitine ho resident doctor kugira ngo na community yitu ya Kasana Gureta base kuyambwaho kandi ngo tuyambe hana n'urwaro yitu ya Kitagata rifaro kugira ngo rine a lot of people hata twine amarwaro bita ngomye ya rugari well equipped sakutiyamana n'amarwaro bita makuru gagira musambito breathing space. Obusinguzi bwa project ezo bwegyeceriro kwatanso kurya hagati y'abakuristaayo hamwe n'abarisa babo gasha kwa Mike Twakire.